Reka mbifurize kugira umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Zoronge Empire, muradukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Zoronge Empire rero niba wamaze gukora subscribe ndagushimira, niba utari wayikora ari mu kuboko kw'iburyo yanditse ijambo subscribe ukandeho ukande kunzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu. Hanyuma rero nubwo kuva ku matariki 24 kugeza uyu munsi n'andi makuru akomeje kugenda avugwa cyane ari urupfu rwa Lieutenant Colonel W'Ingoma ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu twama 23, ariko kandi agira amabwire ko hari inkuru nziza aka kanya imaze kutugeraho kuri General Sultan Makenga. Uyu nguyu ni umugaba mukuru w'ingabo za M23. Mbibutsa ko cyane cyane ku bakunzi ba M23 abakurikiranira hafi ibibera muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, iyi ni intambara barimo aho barwanira uburenganzira bwabo bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo ubwoko bw'abatutsi ba Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara ntabwo igeze iyoroha na gatoya, yaba ku ruhande rwa leta yaba no ku ruhande rwa M23. Wenda twakunze kuvuga amakuru kenshi cyane twumvisha ko M23 yafashe uduce dutandukanye, ariko muri uko gufatwa uduce dutandukanye ndetse no kugera uyu munsi M23 ifite Goma, ifite Bukavu, ifite Bunagana, yari yarafashe umujyi wa Uvira. Hari ibitambo byinshi bikomeza kugenda bibaho muri iyo mirwano yose ibaho. Hari abatakaza ubuzima ku ruhande rwa leta, hari n'abatakaza ubuzima ku ruhande rwa M23. Gusa ikiriho rero nuko uyu mugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultan Makenga, ku bantu benshi babitekerezaga siko biri. Hari amakuru akomeye cyane kuri General Makenga mbazaniye ngiye kubagezaho mu kanya gatoya, ariko kandi mbere yuko mbageza aho iyo nkuru ya General Sultan Makenga, reka mbaze mbabwire ko uwitwa Benjamin Mbonimpa yagize ati tuzaguhoza mu mitima yacu. Umwe mu bakuru ba M23 yatangaje akababaro batewe n'urupfu. Umunyamabanga w'umutwe wa M23 yagaragaje ko bari mu gahinda ko kubura umusirikare yise intwari bakunda, kandi ati intwari ntizipfa. Atavuze izina ry'uwapfuye. Mu butumwa rero yashyize ku rubuga rwa X, Benjamin Mbonimpa yavuze ko yari umusirikare w'intwari ndetse n'umunyamurava. Mbonimpa abaye uwa mbere mu bakuru ba M23 ukomeje ku cyunamo barimo, mu gihe kandi umutwe utaratangaza ku mugaragaro urupfu rwa Lieutenant Colonel W'Ingoma wari umuvugizi wabo wa gisirikare. Urupfu rwa W'Ingoma mbere ya 12 wabaye mu ngabo za FARDC no mu ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi mbere yo kujya muri M23 kugeza ubu, kandi rwemezwa n'amasoko atandukanye ko yishwe n'igitero cy'indege za drone z'ingabo za FARDC i Rubaya muri Masisi mu ijoro ryo kwa kabiri. Kandi igisirikare cya FARDC cyemeje ko kishe W'Ingoma mu gitero cya gisirikare mbere yuko gisiba itangazo cyashyize ku rubuga rwayo rwa X ryagenzuwe na BBC. Mbonimpa numwe kandi mu bakuru b'umutwe wa M23 wakunze kuba mu ntumwa nkuru z'uyu mutwe i Rwanda, muri Angola ndetse mu biganiro by'idoha muri Qatar. Mu butumwa bwe yagize ati tuzaguhoza ku mutima wacu, ati udusuhurize intwari zacu ndetse basangira ngendo aho ngaho. Ibyo ntari makuru Reuters by'Abongereza bivuga ko igitero cyahitanye W'Ingoma cyiciwemo abandi bantu nibura 9, ariko gihushaho gato umukuru wa gisirikare uwo mutwe General Sultan Makenga wahunze nta nkomyi. Kugeza ubu hari byinshi bitarasobanuka neza ku gitero cy'indege za drone cyarashe ku bakuru b'inyeshyamba za M23 mu gace ka Rubaya muri Masisi. Gusa Reuters n'amakuru y'Abongereza bivuga ko ubu imirambo yabo 9 yajyanywe i Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru, ariko hari indi mirambo nibura 7 bitashobotse ko ihakurwa kubera ko yari yahindutse ivu. Ibitero by'izi ndege za drone byakurikiwe n'imirwano ikomeye cyane yabaye kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu mu duce tw'icyaro twegereye Rubaya muri teritwari ya Masisi. Imirwano yatumye abantu benshi cyane bahunga ingo zabo, nk'uko societe civile ya Masisi yakomeje kubitangaza. Kuri FARDC byasaga naho byaba ari ikosa kwemera ko ariyo yahitanye umuvugizi wa gisirikare wa M23, mu gihe leta Kinshasa yari yemeye guhagarika imirwano no kubahiriza agahenge kasabwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola. Bertrand Bisimwa, mukuru wungirije w'ihuriro rya M23 ndetse n'umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka, bashinja leta RDC kongera kandi kurenga ku gahenge igaba igitero gisesuye ku mirongo yose y'imbere ku rugamba no hakurya yayo. Bavuga ko ayo ariyo mahitamo Kinshasa yiyemeje. Kinshasa ihakana kurenga ku gahenge, ariko igashimangira ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa. Nyuma yuko mu byumweru kandi bike bishize akarere ka Minembwe n'inkengero zako muri Kivu y'Epfo hari habaye isibaniro ry'imirwano, ubu imbunda zongeye kandi kuvuga ku buryo bukomeye i Masisi. Iyi mirwano irimo kuba rero mu gihe imihate ya Amerika, Qatar n'ubumwe bwa Afurika yo kugera ku gahenge no guhagarika imirwano kugeza ubu ntacyo irageraho ku rubuga rw'intambara.
hanyuma rero tujye kuri General Sultani Makenga. Amakuru ahari meza nababwira ko nuko General Sultani Makenga yarokotse igitero cya drone cyiciwemo abandi bantu nibura 9. Byari kuba ari agahinda gakomeye, byari kuba ari igikuba cyacitse iyo tuza kuvuga ngo Lieutenant Colonel Wiringoma yapfuye. Mbona ko nabyo byaciye igikuba, ariko none iyo tuza turi kongera ngo General Makenga, Lieutenant Colonel Wiringoma, byari kuba ari agahinda gateye ubwoba. Reka byibuze tuvuge ngo abagiye Imana ibakire, yakire roho zabo, ariko kandi noneho tuvuge ngo hashimwe Imana ko uyu General Sultani Makenga muga mukuru wa mama 23 ari muzima, ahumeka umwuka bazima. Iki gitero rero cy'indege nto y'intambara itajyamo umupilote kishe w'umuvugizi wa gisirikare n'umutwe w'inyeshyamba mama 23 Lieutenant Colonel Wiringoma mu rukera rwo kwa kabiri cyicimo abandi bantu buri 9, ariko gishobora gatuma umukuru wa gisirikare uwo mutwe General Sultani Makenga hunze nta nkomyi nkuko abantu bane babibwiye ibiro nta makuru. Icyo gitero cyakubise hafi y'Irwaya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, agace k'ingenzi gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro kagenzurwa n'amama 23 mu ntara ya Kivu ya ruguru, ndetse kayinjiriza amafaranga menshi gacukurwamo 15% bya koruta acuruzwa ku isi. Leta yaserutse kandi gushyira Rubaya ku rutonde rugufi rw'ibirombe yemera Amerika muri gahunda y'amasezerano y'ubufatanye ku mabuye y'agaciro. Gusa amakuru avuga ko iki gitero cyabaye mu gihe nabo nuko mama 23 nabo barimo baganira bareba imirwano ikomeza kugenda ihindura isura. Niki twakora ko leta ya Kongo itubahiriza agahenge? Twe twakora iki? Dukomeze tureke abaturage bakomeze bicwe, dukomeze turasweho twinumire, cyangwa natwe dukwiye kuri buryo dushobora kuba twasubiza? Hanyuma ariko bivuga ko nyuma yaho iyo nama yari irangiye, General Sultani Makenga imodoka yamutwaye hamwe n'abarinzi be baragenda, hanyuma rero abandi baza gusigara mu baganira. Nyuma gato nanone ari witwa Lieutenant Colonel Wiringoma n'abarinzi be baramuherekeje imodoka yabo ubwo yagiye, hanyuma reza guhita bwa icyo gitero baza guhita bitaba Imana. Hanyuma reka inzobere z'umuryango w'umujyi ONU-DRC n'ibihugu byinshi cyane mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa mama 23 mu kuha abasirikare ibikoresho n'amategeko. Uyu mutwe ugenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu ntara ya Kivu y'epfo birimo n'imijyi ya Goma ndetse n'Bukavu. U Rwanda ruhakana gufasha mama 23 ariko rukemera ko rufitanye ubufatanye nabyo mu by'umutekano kandi ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Ngoma rwabaye guhura uko ibintu byari bimeze kandi muri intambara mu kwica uwo wagaragaraga cyane mu mutegetsi bakuru ba mama 23 mu mirwano yakaje kandi murego, nubwo hari ibikorwa by'abahuza birimo na gatari byo gutuma agahenge kandi kemeranyijwe n'impande zombi gakurikizwa. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko amakuru icyo gitero cya drone byayahawe na maneko umwe, inyeshyamba ebyiri, umusirikare mukuru ndetse n'umukozi wa ONU. Reuters ivuga ko abo bayihaye amakuru batifuje gutangazwa amazina. Babiri muri abo bavuganye n'ibiro ntaramakuru Reuters bavuze ko imirambo 9 yatwawe ijyanwa Igoma umurwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru ikuwe ahabereye icyo gitero. Uwo musirikare mukuru kandi mu bavuganye na Reuters yavuze ko indi mirambo nibura 7 bitashobotse ko ihakurwa kubera ko yari yahindutse ivu. Abo baganira na Reuters bavuze ko General Makenga yarari muri ako gace mbere gato yuko icyo gitero kiba. Reuters yasubiyemo amagambo yo mu itangazo ry'umuvugizi w'ihoro yitwa Wazalendo y'imitwe itwaje intwaro yita ko ari ubwirinzi irwana ku ruhande rwa FARDC, avuga ko General Makenga yahungiye ku rusengero ruri hafi aho ngaho. mama 23 nta kiragaratangaza mu buryo bweruye icyo gitero, ariko kwa gatanu umukuru wa Bertrand Bisimwa akaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'ibiro rya mama 23 yashinje leta ya RDC kongera kurenga ku gahenge igaba igitero gisesuye ku mirongo yose y'imbere ku rugamba no hakurya yayo. Avuga ko ayo ari mahitamo Kinshasa yiyemeje. Kinshasa ihakana kurenga ku gahenge ariko igashimangira ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Witondera amatangazo abantu barimo baragenda bakora bitewe na artificial intelligence cyangwa se ibindi byinshi bigenda bitangazwa muri rusange, kubera yuko turaza kumenya ko Lieutenant Colonel Wiringoma yapfuye ari uko tubonye mama 23 bitangaza, ndetse kandi tukazabona n'imihango yo kumuherekeza cyangwa se yo kumushyingura, kubera ko hari amakuru mfite y'abantu bari mu mujyi wa Goma agaragaza yuko Lieutenant Colonel Wiringoma ari muzima, ahubwo bo bakomeje kwibaza ngo kuki aya makuru yagiye hanze ndetse akaza agaragaza Lieutenant Colonel Wiringoma ko ari we yabaritabye Imana. Ni propaganda, ni mama 23, ni leta ya Kongo, ni abantu bari hafi ye ntabwo barimo barabyumva, gusa nabwo ntabwo turabasha kugenzura neza 100% aya makuru turi guhabwa n'aba baturanyi ba Lieutenant Colonel Wiringoma hariya mu mujyi wa Goma. Gusa hari itangazo nabonye ryashyizwe ahagaragara na mama 23 ndetse witwa Colonel Bahati Ndaje mbabwire amakuru akomeye cyane maze kutubwira ariyo araza kuvamo ukuri kose
kubikomeje kugenda bivugwa kuri Lieutenant Colonel Wiringoma. Mbere gato yo ndaza kujya kuri aya makuru yo kuri Colonel Bahati nawe mama 23 ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, reka mbanze mbabwire ko mu makuru agezwe muri aka kanya butuvugana ndetse nuko uwitwa President Felix Tshisekedi nawe biravuga ko yakomeje gushya ubwoba, yakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane nyuma y'amakuru yakomeje gutangazwa ko imirwano yakomeye, uretse kuba baragiye batangaza ko hari igitero cyagwemo abayobozi bakomeye cyane bama 23. Ndaza kubabwira neza ko witwa Lieutenant Colonel Wiringoma atarimo. Biravugwa yuko n'ubundi mirwano yo yamaje guhindura isura, ariko Tshisekedi we ari pari mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse biravuga ko yaganirije Macron ku mukandida ashaka ko azahatana na Madame Louise Mushikiwabo ku buyobozi bwa OIF. Bivuga ko President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaganiriye na mugenzi we uyobora Ubufaransa Emmanuel Macron ku mukandida w'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie. Iki kiganiro cyabereye Paris mu Bufaransa ku 25 Gashyantare 2026, aho Tshisekedi yagira uruzinduko rw'akazi rugamije kandi gushyira imbaraga mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibiro bya Perezida wa RDC byatangaje ko Tshisekedi na Macron banasuzumiye hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta RDC kandi ikomeje mu ibiganiro n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bizashyigikire umukandida w'umunyekongo ku buyobozi bwa OIF nyuma yo kumenya ko umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo aziyamamariza manda ya gatatu. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga kandidature ya Madame Louise Mushikiwabo nyuma yaho ibihugu byinshi cyane bigize OIF bishimye ibyo yagejeje kuri uyu muryango muri manda ebyiri, binamugaragariza ko byifuza ko akomeza kandi kuyobora. Mushikiwabo ministre wo mu Faransa ushinzwe ubufatanye n'ibihugu byo muri OIF yitwa Eleonore Karwa yagira uruzinduko muri RDC mu ntangiriro za Gashyantare 26. Yabajijwe niba azashyigikira umukandida w'umunyekongo, asubiza ko akiri kare ho gufata icyemezo. Ministre Karwa yasobanuye ko Ubufaransa butegereje kumenya abakandida bose bazahatanira uyu mwanya, hanyuma kandi bukabona kwemeza uwo bazashyigikira. Ati amatora ya Francophonie ni urugendo, si ibihugu biyamamaza ahubwo n'abakandida. Ubufaransa buramburiye amaboko ubusabe bwose buzatangwa, niba ntibeshye ni ukugeza tariki ya 15 Gicurasi. Tuzitondera cyane uru rugendo. Umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buyobozi bwa OIF ntaratangazwa, mu bo bivugwa ko ishobora kandi gutanga barimo Dr Denis Mukwege wahawe ishimwe rya Nobel muri 2018 ndetse na Fred Matunguru wabaye Minisitiri w'Imari kuva muri 2001 kugeza 2003. Mushikiwabo aherutse kandi gutangariza Jeune Afrique ko adatewe ubwoba n'umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko yishimiye no kubona uzahatana nawe kuko bizaryoshya aya matora. Yagize ati ni byiza, ati ibihugu bizabasha kandi kwihitiramo, ati mu bireke bizatore, ati mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OIF, bizana impinduka mu muryango wacu, ni byiza, nge nta gihamya nta gihunga mfite ati kuri kandidatire ndetse n'aya matora. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF kandi izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 16 Ugushyingo 2026, niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'umuryango. Ashobora kuzaba Madame Louise Mushikiwabo uzakomeza iyo manda cyangwa se akazaba undi muri rusange. Hanyuma rero nihuse n'abatindiye, reka nje kuri iyi nkuru mbabwire ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yitwa Bahati, akaba rero yari guverineri washyizweho n'ihuriro rya mama 23 rwa mitetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Bahati Musanga Erasto yasabye abaturage kwitandukanya n'umutwe w'iterabwoba FDLR, abamenyesha ko abawushinze bamenye amaraso y'inzirakarengane mu Rwanda, bamenye amaraso y'inzirakarengane mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa rero yabuhaye abatuye muri sheferi ya Bwisha, Groupement ya Binza, mu teritwari ya Rucuru hafi y'umupaka wa Uganda, ubwo yabasuraga aherekejwe n'abandi bayobozi bo ku rwego rwa politike n'urw'umutekano. Ati bariho umuvumo w'Imana, ati ntibazabasha kandi no kugera ku nzozi zabo zo gutaha bagafata igihugu baturutsemo, kuko bakivuyemo bamenye amaraso y'inzirakarengane, bageze na hano kandi bakomeza kuyamena, nibyo biri kubakurikirana. Ubu bariho kandi amaraso afite urubanza, turabizi neza ko bakiri mu mashyamba kandi ntituzahwema kubarwanya kugeza tubatsinze. Guverineri Bahati yavuze ko abagize FDLR ari ibisambo by'indambi byirirwa bishuka abaturage, bikabambura, bigasambanya abagore n'abakobwa ku gahato. Ati ariya mabandi ntazigera agira igihugu nk'uko tugifite uku. Ati icyo bashoboye ni ukujya batega ibico imodoka bagasahura abazirimo, ati bakabica, ari nawo muvumo rero ukomeje kugenda ubabaho. Yagaragaje ko abarwanyi ba FDLR kandi baramutse badashyigikiwe na bamwe mu baturage babajyanira ibyo kurya, ati mu mashyamba bayivanamo bakishyikiriza AFC 23 ikabashyikiriza u Rwanda.
hanyuma ikomeza kugenda bivugwa muri Werurwe 24 AFC 23 yafashe agace ka Nyamirima kari hafi y'umupaka wa Uganda nyuma ya Katwiguru yahoze ari indiri y'abarwanyi ba FDLR yanahozemo kandi ibirindiro by'uwitwa General Dani bari barahashyize bariyeri bambura abaturage. FDLR rero ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mwaka wa 1994 barimo intera hamwe ingabo zatsinzwe Exfal bahoze mu butegetsi bwa Habyarimana Juvenal biganjemo abahungiye mu burasirazuba bwa Zaire yahindutse Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuva abantu rero bahunga bahora kandi barota gusubira mu Rwanda binyuze mu ntambara bagakuraho ubutegetsi. Bagerageje kenshi gutera iki gihugu baturutse mu mashyamba yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ibyabahira ariko n'ubu ntibarava kwizima. Hari abarwanyi ba FDLR kandi babonye ko intego bihaye batazayigeraho nyuma y'ibitero byahitanye bamwe mu bari abayobozi babo, ariko abandi nka Nahunguka Pacifique uzwi nka General Omega na perezida wayo Lieutenant General Victor Byiringiro barahiye ko badateze gutaha neza. Abayobozi ba FDLR kandi babonye ko iyobokamana ari imwe mu maturufu azabafasha kandi kugumana abarwanye cyane cyane urubyiruko. Bashyizeho amatsinda y'abahanuzi abizeza ibitangaza akabasobanurira ko urugamba rwabo rushyigikiwe n'Imana kandi ko bazajya ku butegetsi bw'u Rwanda. Ingengabitekerezo ya jenoside n'indi ntwari ikomeye cyane ya FDLR. Abayobozi bayo kandi bigisha abakiri bato ko u Rwanda ruyobowe n'abatutsi kandi ko ari abantu babi. Ibyo bigatuma rero bakura banga igihugu bakumva ko bari kurwana urugamba rwo kuri. Ntibigarukiraho kuko umurwanyi wa FDLR yumva ko aramutse ahuye n'umuntu utuye mu Rwanda abagomba rero kumugirira nabi cyane se akamwica, ati nk'uko byagenze mu Kwakira 2019 ubwo Rudurunana yateraga i Musanze ikica abaturage 14. Abayobozi ba FDLR n'abashyigikiye bumva ko batageze ku mugambi wo kurimbura abatutsi bose, barota ko baramutse bageze mu Rwanda basubiramo jenoside bagatura mu gihugu bonyine. Ibyo nibyo byatumye rero leta ikaza ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kugira ngo batazayica muri humye. Abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi baragowe, ati abarwanyi ba FDLR kandi babafata nk'abanyamahanga bakwiye kuva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati niyo mpamvu abanyekongo nka Guverineri Bahati batumva ukuntu abahawe icumbi na leta bashaka kandi kwirukana mu gihugu cyabo no kwica bagenzi babo. FDLR iba mu mashyamba ya RDC no mu baturage aho ishinze ibirindiro baba bagomba kandi kuyitunga kandi bakayishyigikira ku ngufu. Ati niyo mpamvu abatuye muri Binza n'ibindi bice bahisemo ati kubajyanira ibyo kurya kugira ngo barebe ko bwacya. Aho AFC 23 kandi ifatiye ibice byinshi cyane byo muri Kivu y'Amajyaruguru yashyize imbaraga mu gusenya ibirindiro byose bya FDLR, mu gihe leta ya RDC yo yahisemo kandi kugira umutwe w'iterabwoba umufatabikorwa w'Imena nk'ihuriro Wazalendo rihuza imitwe ya Maimai ndetse na Nyatura. Raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abarwanyi ba FDLR bafashwe bagacyurwa mu Rwanda kuva AFC 23 yafata umujyi wa Goma muri Mutarama 25 ari benshi cyane ugereranyije n'abatashye mu gihe leta ya RDC yahagenzuraga. Mu Gushyingo 25 Vice President wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi Major General Retired Jacques Nziza yasobanuye ko mezi 10 u Rwanda rwakira abarwanyi barenga 200 ba FDLR. Bigaragara ko mu gihe cyose AFC 23 kigenzura ibice byegera umupaka w'u Rwanda bitazorohera FDLR kubona aho imenera, ahubwo abazakomeza kandi kwinangira bazahungira mu bice bya kure. Icyakoze abahisemo neza ati bazafashwa gutaha bahabwe ubushobozi bwo kwiteza imbere. Hanyuma rero muri aya magambo yose uyu Guverineri Bahati nta na hamwe yigeze avuga kuri Lieutenant Colonel Wiringoma, ikigaragaza ko hari andi makuru ashobora kuba abyishe inyuma, ndetse hari amakuru akomeje nyine kugenda avuga yuko uyu mugabo ashobora kuba nyamara akiri muzima. Reka tuze dutegereze turaza kugenda tumenya ukuri uko byagenda kose mu gihe biraza kugenda kujya ahagaragara. Hanyuma yari makuru akomeje kugenda avuga twihuta, reka mbabwire ko dossier ya Epstein yakoze kuri Lawrence H. Summer wabaye Minisitiri w'Imari muri Amerika. Minisitiri w'Imari muri Amerika Lawrence H. Summer akaba n'umwarimu muri kaminuza Harvard yatangaje ko mu mpera z'umwaka w'amashuri azahita asezera mu kazi. Larry Summer yabaye Minisitiri w'Imari mu mwaka w'1999 kugeza 2001. Iyi inzobere mu bukungu akaba n'umwarimu muri kaminuza Harvard yafashe icyemezo cyo gusezera ku mirimo yo kwigisha muri kaminuza kubera kugaragara mu nyandiko z'ikirego cya Jeffrey Epstein. Reuters ibiro n'amakuru by'Abongereza yanditse ko kuva inyandiko z'ikirego cya Epstein zashyirwa hanze na Lawrence Summer yagiye ku gitutu kubera umubano wihariye yarafitanye na Epstein nubwo nta makosa agaragazwa yakoze. Summer yahagaritse kwigisha no kuyobora ishami rya business muri kaminuza ya Harvard ajya mu kiruhuko nyuma y'uko itangaje ko izakora isuzuma ku bantu bose bagaragaye mu nyandiko z'ikirego cya Epstein washinjwe ibyaha byo gucuruza abana b'abakobwa hagamijwe kubasambanya.
Itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa kaminuza ya Harvard yitwa Jason Newton rivuga ko mu bifitanye isano n'igenzura rikomeje gukorwa muri kaminuza ku nyandiko zifitanye isano na Jeffrey Epstein zasohowe na leta ya Harvard, Kennedy, akanyuma School, Dan Jeremy Weinstein yemeye ubwegure bwa Professor Lawrence Summers ku mwanya we w'ubuyobozi muri Mossavar Rahman Center for Business and Government. Lawrence Summers azakomeza kuba mu kiruhuko, yasabye kugeza igihe rero umunsi we wo kwegura uzegereza.